Bueno, xente, chegamos. Aquí tendes. Super piscina natural, pero está esperando. Está mirando para saltar, non sabe como, pero vai saltar, que che dixo eu. E despois ha de volver a nadar por aquí e tal, e desflipar. Nada que flipas, Mi macha. Antes asustouse que ali había un cangrexo grandiño, e agora ten medo. Aí veres. Vamos! Ven aquí, anda, ven. Mirade como nada. Ui, que parece que leva a corriente un poquinho. Aquí, ven. Aí está o meu neno. Aí está o meu neniño. Vamos, veña, que ti podes. Veña. Moi ben. Moi ben, eres un máquina. Eres un máquina. Ahora ven o difícil, subir polo musgo arriba. Viches como non pasou nada? Ah, que ben. Pois aí o tendes. Eu tamén estou mollado hasta arriba. Hasta esta vez. Acabo de dar un chapuzón aí. A verdad que está fría. Está fría, pero bueno. Él está aí arriba sacudíndose un pouquiño. Agora vai tomarse aí o seu baño de sol, digamos. Vai andar zapateado por aí. Polo menos aquí non hai areas. E nada. Ele está feliz. Mola. Ala. A súa outra piscina natural para ele.